Ngiyabingelela ababukeli umkhanyuko TV King SMClo Mr Delicious bafowethu uyena uTerrible bafowethu ushoti abanye basho njalo ya la ngifuna sithinte enye indaba la engibonayo ukuthi kumele siyithinte mhlawumbe ukuze abantu bezoba neclarity ukuthi kusuke kwenzakalani. Mhlawumbe bakhumbula ababukeli kade sikhuluma ngendaba yase Cimex, sikhuluma ngendaba yasebhongweni ukuthi ikakhulukazi ejele isikhathi esiningi usuke uthola ukuthi abantu abayiswa lapha nebhongweni noma eCimex basuke beye thothi mhlawumbe uphakamile ejele noma uyahlupha nje yabona bese yathathwa ke eyiswa ebhongweni eyohlaliswa yedwa lapha ya abuye ke usubonje mhlambe omunye abanye babo babuye ingqondo sabo seyithe ukuthinta thinteka la kusinda indoda strong lapha. So ngikhona into engifuna ukuthi ngiyivezeke ngendaba leyo nto. Mhlambe ngiyakhumbula nje ngisejele khona omunye umfana esasinaye nomunye nje ubaba esasinaye babegwetshwe o life sentence begwetshwe odili kajele. So sathi nje sihleli ngeminye ilanga kakhulu indaba ukuthi kuphuma i-transfer eya ebhongweni eyakhona eCimex akuthiwa kune draft ephumayo abafowethu engathi kuthiwa iyebhongweni. Sathi ihlalele nje nabo awu babe bebizwa nabo kwilist awu impela kuthiwa bayahamba baya khona yabona. Ngikhuluma mina ngabantu ababe ngakaze baphakame ejele, ababe ngakaze futhi bahluphe umuntu ejele. Kuyenzeka ukuthola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi esiningi kodwa kuthathwa abantu abanegwebe ezinkulu. Ngokwami mina ngibone ngathi kuthathwa abantu isikakhulukazi abagwetshwe odili kajele. But ngithe futhi nami senginesikhathi nje ngihleli khona omunye khona omunye ubhuti nje wayegwetshwe u22 years naye futhi wayengenzanga lutho ejele. Ayikho ayenzile ejele ukuthi mhlawumbe uthi usegwaza abantu engayishaya ngisho inombolo kubhuti nje oright nje yabo. Wathathwa wayiswa khona ebhongweni egwetshwe u22 years akagwetshiwe udili kajele. Ayingase ngiyabuka ukuthi okusho ukuthi uthathwa nje abantu abanegwebe ezinkulu bayiswe lapha. Into engayibuka ukuthi kuyenze ukuthola ukuthi mhlambe iCimex noma ibhongweni noma ake ngisho nje kanje angithi iWestville uthothi igcwele yabo ngoba phela abantu bayaboshwa zonke izinsuku abantu bayagwetshwa nje uthothi igcwele ejele. Abantu bakuthiwa kugcwele ejele abantu bayaqala manje abaphathi bamajele baya communicate yabo. Uthothi lo seWestville uthi lapho uzocommunicate nomunye umphathi nabanye abaphathi bakwamanye amajele ukuthi ukugcwala kunjani kwawapha amajele yabo. Lo nto naye wasebhongweni baya communicate naye kunjani ukugcwala kwamanye amajele yabo. La overcrowded yabo lo nto. So bese ke kuba ukuthi uyasho ukuthi mhlambe angalethi iboshwe ingaki kulelo jela azothatha iboshwa ngala azise khona ukuthi uzoyisa mhlambe iboshwe ingaki. Alright, bese ke siyahamba kanjalo. But nakhona ebhongweni ngabona ukuthi kuba khona ukuthi umphathi wakho uthola ukuthi abantu mhlambe baphumile ebhongweni abaningi sebesiqedisa isikhathi kade besihleli khona sebehambambile mhlambe bangalethi isikhathi esiningi uthothi kulethwa abantu abancane ngala eWestville. Nakhona uthothi mhlambe iningi labo akubona abantu ade bevele besuka la eWestville mhlambe bambalo kade besuka la eWestville. Sekuqhamuka abantu mhlambe owasuka eMaritzburg waya
eBhongweni noma wasuka eWaterfall wa eBhongweni useqhamuka usebuye eBhongweni usebuye useza ngala yabo uthi ke ngesikhathi kukhishwa abantu kanjalo sekune space eBhongweni ugcina sengena manje nanabantu la uthoja ejele mhlawumbe akuphakama okwenzekile akonja lento yenzeke kanjalo gcina sekuthathwa manje abantu uthola ukuthi umuntu ube ingozi ngaphandle ngoba ayingozi nje ngaphandle mhlawumbe nje nathi sibonile abafowethu uningi izinto ade zenzeka la ngaphandle baningi abantu esibabonile even on social media endabeni nakephi uthothi umuntu kuyavezwa ukuthi unamacala athile wathi kanjani njani yabo amacala nje amakhulu lawo uthothi manje usegcina usengena ejele so angithi manje njobe eqaliswe uzoqaliswa eMaximum prison inkantolo ithe kufuneka eSuper Maximum kodwa uzoya eMaximum because akwazi uvela asuswe yedwa nje ayizwe lapha kufuneka kube khona abantu azohamba nabo so kuzobeke sekuqoqwa abantu ukuthi kubona ngathi yabo mhlawumbe nabo nalabo abahluphayo nani abashaya igwebe enkulu sebefokola wona bonke sebehamba ke beyiswa eBhongweni kodwa nje into engifuna ukuthi ngiyigqamise la ile ukuthi uyabona mekuthiwa kuyabonakala ukuthi kunomonakalo ongasudale mhlambe kuboshweni kwakho mhlambe kunezinto ezithile kubonakala mhlambe information yazo wara kuse South Africa ke lapha futhi niyazi nani le ndawo ngicanga ukuthi enye indawo abayisebenzisayo ukutwista nje umqondo womuntu ngoba ngeke uze ungatwisteke umqondo uhlale kule ndawo wabezokukhalisa nje ngempela kule ndawo uyabona bebezobe bekhambisa nje ama-Cimex basuke ngempela belona ukuthi umqondo wakho bawubulale ngempela ngoba ukuze ungabe usaba ingozi nje ngoba bekubona uyingozi yabo lona kuze ungeke usaba ingozi uzobuya nje usuyintotho yowana yawume ukuthi ugcina ubuyile manje futhi wogcinanga uphele khona yabo engathi umuntu okwazi ukuthi ahambe uyohlala lapha iminyaka emincane yabo leyo mnyakana nje mhlambe lo 3 years go 3 years nje abuye usubona umqondo wakho ungathi uthanda ukuphithana omunye abuye ehlanya straight kangana nike umuzo lokhu ushintshwa kulowo majela nje mhlawumbe uhlaliswe 3 years kuleli uyi-Cimex le njengaseBhongweni lapho uyasuka uyofakwa kwenye ethile yabo lonto futhi ngasonke isikhathi wena uzohleza uhleli ejele nje uphile ukuthi uhlale endlini yakho encane wedwa engaka awuphume eminyango windawo awuboni umuntu awucabanga uzohlala iminyaka angithi nje 5 years awuboni umuntu ombona wona ubona ngegadi nje la nalo usekulethela ukudla kuphela nali ikhadi ngoba so nakhona futhi ikhadi ngimasime kanjalo akujwayele ukubalwa yabo uzothothi kunama camera vele kubukwa la kuma camera kuyabona njani nange nyakazo kukhulunywe speaker la kuthiwe sibanibani usabela uthi hey thanke ntuni yabo usuyabalwa la kusikeze ukuthi la nange phendula akafile yabo so ngasho ukuthi uyayiswa kuleza indawo in terms of bafuna erase izinto ezisengqondweni yakhe ethi noma bebona ubungozi bakho obuthile ngoba khona abantu la ngaphandle uthola ukuthi umuntu uboshwa nje uzenzele izinto asenzele wayiboshelwa ukushawa ngeminyaka engaka kodwa uthothi mhlawumbe una information angathi mayekhipha ivele inyakazisa umhlaba wonke useboshiwe yena kuboshwe yena ngalawo macala wenzile uthothi ubengayedwa lapho yabo ezenza leyo macala nje ubengayedwa and kuwona kungena nabantu abathile mhlawumbe abadumile abahlonishwayo yezwa leyo nto le so bayakwazi nabo they can pay their way out yabo lelo judge besiyamthetha lo muntu lo umuntu we-Cimex nje umuntu we-Super Maximum basuke benzela ukuthi
vele bambulala umqondo izinto ezinjalo kweziyenzeka izinto ezinjalo ziyenzeka yabo uthi lo mhlawumbe noma uthola isikhathi sokuphuma uyophuma ezintothololwane ngeke sakhuluma lutho yabo seyothi noma ngabe ethi uyayikhuluma lonto ngoba nengqondo yakhe sithe ukusangasangana kuthiwa yebo ningayikholwa kanjani into ekhulunywa umuntu ophanjanelwa ingqondo no dokotela bathi hayi lo muntu lo ingqondo yakhe ayisebenzi kahle yabo so kunezide uma ukuthi uphume ukwazi ukuphuma kafanga yabo siyazi bakhona abanye abavele abakade kuthiwa ababushiwe la kanjani nakuthiwa kuzokuthi umuntu usefele khona ejele yabo Chuchu usehlala wahlala vele isikhathi bezohlala bebengeke besamdedela vele kwazi wafika isikhathi sakhe sokufa yabo so izinto ezinjalo ziyenzeka bafowethu uyiswe kuleyo mathela njengasobhongweni nkosime uyiselwa nje information ukuthi une information ethile leyo information mayingavela kwanyakaza izwe lonke gcina manje ngene inqaba yabantu enkingeni yabo uthothi sekuthengeke mhlawumbe ijaji kanjalo noma sekuthengeke bani lo muntu osuke ephethele lo cala automatically uzoyime wayibhala phansi lento lo muntu wesuper maximum ayakho umuntu ozompikisa lapha ejele zofika kulo muntu bavele befunde lento bese nje wathi hayi kufanele simtransfer immediately lo muntu lokuthi umuntu wesuper maximum kufanele simise ebhongweni nakhona uzohlala bakhathala wona baqhamshele kwenye Simex kwenye super maximum shushu zoba umuntu wesuper maximum yabo njalo umuntu njalo automatically vele uzohlanya kanti yabo wasoyebenzela ukuvimba zona izinto ezinjengalezo izinto ke ziyenzeke njalo not ukuthi ejele kusuke endaweni enjalo kuya ngoba nakho umuntu uphakamile kuphela maningi ama reasons enze ukuthi umuntu ayiswe lapho lesikhuluma ngayo yenye yawo khanya ku TV